Ebuku za Ūvuanyo kilungu chambe muswa wambe na wakatatu. Ūvuanyo kilungu chambe muswa wambe ngenya wakatatu. Ūvuanyo kilungu chambe nambe zangu ni 1935. 1935. Amen. Maandiko mange imeasiata Ūvuanyo wa Yesu Kristo olangai wa munengie nikana asionye ngombo syake maundu ala matatia kwikika mituki na atuma mulaika wake amionie ngombo yake Yohana ola wakusie ndeto ya ngai na ukosi wa Yesu Kristo ona maundu onde ala wonie. Verse 3 ni mwathime ola Ūsomaa na ala mewa ndeto cia Wathani na kusuvia maundu onde ala mandikitwevo nondo evinda ni thengeu. Nawe te buku za Ūvuanyo tikilungu chambe muswa wambe nya wakatatu andu mangai nituvothei nitukwisuva mwiyai musuvi waitu mobosia wa mathai maitu evinda ni thi ndeto yaku nituvikie yethayo na thitwaile nitukwisuva nikena musumbi mwiyai nitukwisuva utumanisye wonde ula ukwenda tumaniwo umundi na twamanya ngai witu tuyumaluka twende kuzenzya mathayo maitu na yu vandu tuvuanisye kwenda kwaku tutumie tuvikie andu maku ikanesa ngai munene na tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Ekanzome ingi Ūvuanyo ni wa Yesu Kristo olangai wa munengie Yesu nikana asionie ngombo syake maundu ala matatia kwikika na mituki na tuiwa kana atumie mulaika wake amionye ngombo yake Yohana. Praise the Lord. Ola wakusie ndeto ya ngai na ukosi wa Yesu Kristo ona maundu onde ala wonie. Ni mwathime ola Ūsomaa na ala mewa ndeto cia Wathani na kusuvia maundu ala mandikitwevo nondo evinda ni yao ni thengeu. Asifiwe Yesu Kristo. Tumekuwa tukifuata mafunzo ya Yohana na badala ya kwenda kule gospel ya Yohana naona nuso tukitekwendea na Ūvuanyo. Maandiko ala mandikitwe ni Yohana mwathani wa ngai anaposto mutumwa wa ngai. Ndeto ya umundi ende uga muno kutuma ne maundu mabikatatu thani kwenda kwake. Undu wambe tweleweki alama andika Biblia malezi kana Biblia nikavika umundi isomanyithie malezi. In fact maina wi kwatyo ipindani yudho Yesu Kristo eukana mituki isa waindi kwanza mesi euka thayuni wo methayo indi koni maandiki obo makwa no bo waendeana mbe twasia wanzia wambingiti na wo na nginyo mundi no twende kwikata kwimanyisia kisa waindi andu ala maandika obo maina wi kwatyo akavika mituki ebindani tho. And therefore nenda kwasia kana ola wisi muminukilyo kononga iye chao eweka na ikandaji tututumene lulumilechu maandiko mange imasia nondo evinda ni thengeu nendo mwe akuma mambililioni evinda idhito zi chao ni thengeu kumela wandiki 100 AD nginyo mundi evinda idhito zi thengeu na unakuthina mbe no chao no thengeu na no ngai wisi ainapata wa kumwelezea kindu kini kenda mwelewe kindu kiki vata muno time evinda dhombiwe ni ngai time dhombiwe ni ngai twimwendi before ndi yumbwe kudai time na muminukilo ni mondonde medewa kwikedewa time itasimama kupalanga iwe bebane time ndio beta ngai ndo kwa ondo ngai waile mwambililioni no wile ndi omome kuila yobo no kwasia evinda ni thengeu kwake ni make sense nondo kwake evinda litio beta twemwende kwito thothi kwikata
endi kwangai itikwikata itiobeta time. God does not experience time. God is outside time. Ningai nekote miracle na kindu kiwa kiswaniano utuma wewa ni mutwe ndo ando engila mekona kana nkaini mutumia wa matuko. For instance mandiko mange matezekala tene na chao na tene make kumongelela miaka yulwa miaka na ti kudhile kwangai kudhile kwangai ngaini wesi mwambelilio na muminokilio baibindani oleva limwe na evo before mwambelilio na evo after mwambelilio baibindani oleva olimwe nangeleka nyonzo ya kuelewa ngai nitamwandikiwe buku mwana waku kana umwe uitwa kandike buku ka story ya ukaseo buku the pages yana ka story ka mundu mukana siana tiwe wandika buku yu buku before this way when we ibo buku after wandike umine when we obo ni unwa wile kwa ngai tubwa buku kwake na ngai ndo kwa God is remaining constant. Njo kitumira sasa in theology, God is immutable. Ndeto isu immutable comes from mute. I mean ya change. Ngai ndakuwa ni kwithani wa change. Ndakuwa. God does not change ndaluka. Nisi ondo wa kuwa no wona kuwa aliuka. Miaka 10 itina ninjai namboe. Umunde sio sie mutwe. Nondo ningu change. But God is immutable. Kwa elama ndiko mengo asekana ebindane dhengeu kwangai ti dhengeu ondo tutona kuswania nondo kwangai muminokile webo onayu otondo mwambilile webo na ende onayu kwangai ibuku dhombe ni wisi kuma page 1 nginya page 100 na sonde simbe wake bayundu mubitu kwake. Therefore edove stress ya kwidha ebindane dhengeu tiko dha miaka ni kuongeleka ni kwidha uwe ndwela utenuka na yu pandu bako zisha kwa Yesu Kristo kila mundu asisi dakika ilaga hiyo munengete tayo ya muminokilo dadai wako na hindi kitumi nichu kalio umundi toto nakwenuka indi toto nakwenuka umundi pe mundu waende hospitali na adhimwa na waenda kitali kwa nondo wewe wanya disease na ondo tu adhima my friend we na chumwa okeba wathi sibitali ukakwata ripoti na wewe nokete ukawaya nondo hii ripoti dhili hata nduku ola mundu la wasiokie musi asya kati wandu ala onde athimenyene umwe nikinondo ninamana ndilande nuka anondo atiele ochumwa kimwe yu avanga ondo ukwiyiwanithia na andu ala onde wataanisiamo ondo kuthengeangea na andu ala onde wataanisiamo na kitunga muvea kwa alama utunga chao muvea na ala wakia aidhi uma confront imatabia uweni wandoko wa indi na kuwekea na niwo wekie osa itambia kwa ya wendie uyani andu ala onde wako vetembesa osa ilasi yake wainasio atungia mbesa siao sio ona ana amecha kambona siulu anana na mbosi mewa na amu ya yumbozi matukuwa yoba unengete matiele nungu udhuku mavyo akafika uyani saa 10 afika saa 3 na yenuka na ume alangi tina wakudhuku kitie chao koko adhi kwa siya nasi yake meka landi mataa boya akamea mwilisi leu noida wewa mweso kumakabodhea breakfast makabodhea supper bisa kuthia sana nisikona na mbona matuku ile atatu ni wasenzia muno injo na kiveti manena na maso vya Ndeto ni wandeke ya kumangone wanakwenda kuwekea kumajao ngone na indi tina umondoa suo on the Friday etele wa dhanda enuke akitali amukone asimu amya pole ila report ngonengele za mondonge ndo wambe nondo zila weni wenoka ya kundi iliu wina alsas na kauni wozie matambia mako aliulai noko venduka ndo kita kuendea
twikale thayu waku muthenya wo muthe tawachao tawamwiso ngewa ino ya kusisia ni pinda mumenukilio ipinda mumenukilio ikangu tangazie kutoa kwipinda mumenukilio onakuma mwambelelioni tisawa indi wekita kuiseti na maondo mako wona kama kidhimea dhei ekotelema ebange ewe wona ome madhana anga mbesa sio ekakwasa nikudhuku ebange ne chao ne uwe ondo batoneka wanivye na tui mako na lukuma we mwekeku enenga nebyo na Mungu akubariki ondo ndwese the lauta enuka indi niwe wende tutabye mwenzako ndwese lauta enuka kowe wange. Number 2, praise the Lord. Number 2 ni ndeto ya Yoba ni tunengetwe. Anike ndatu ibange nesa tuwe kalenando nesa na ndaya tumisome. Neno maandiko mangi imasya in 3 different places ni Ūvuanyo wa Yesu. Ula tunengetwe ningai. Na ni wonya muthukumi wake. Ona ni watu mamulaika wao wake. Na lasi ya ndeto ino uloka misoma ndeto ya Wathani ni mwadhime. Praise the Lord. Yani kitungi lilo ewa wenapata wakwe kulia hii nina mwemewa nina mkawa kwa nina siana siakwa wone ele kwe kala ata nina mbosi wakwa wone ele kwe kala ata nina mutui wakwa wone ele kwe kala ata ni kanisa ni wone ele odhuku mata ningu utanga siya kanande toinozi chao bata misome mame. Praise the Lord. Ini ni mena mosa hivi ndo onamaka misoma ndeto omanani. See, unfortunately idye hatu akwataka musola kamwe kanaka kelekanyo kamwe tukasemba nako tako kokake hii Bibiliani na Biblia inoko tenene na ikatutethia ondo tuendea kumisoma. Praise the Lord. Ondo tuendea kwikata kumisoma na ningu mudhangasya ni mwadhime usu uloka soma maandiko mandeto yeba Ūvuanyo weba nundu ondo wa misoma ni wona kuwa ima na wewe otedhiando aiwetha wikata utedhiando pe mundu angele waninga nengele kanyo ya indhuku muno ende nitwa ile aninga nengele kanyo ya mbave yoni mwezi mbave ni nyao angi mameta ambufe okaza kwetha leo ni mwalanye na kila mundu ewa elose kila kwekata elo kwenda kosa na yu asya ndeni wa moswanyo make eona etikili aingi mone manengetwe mbave ya ndeto ya Yoba ne kalate ne salad sia ndimo sia vati sia ne Wathani isyo ne sia gospel na ndi susyo mbeba ya mwiso vemba kuli yekewe matanuka ma susyo mbe no kona ndo maiti ya vati na maiti ya isyo nzeo na maiti ya salad nzeo na maiti ya susyo mbe na maiti kwa matanuka meba laka kwa za kutanuka nile uwa tanuka imundo na watu lwabuni kanda we mwene wezose hiyenye na eti kilingi twile wandu bakwezose andeto wisome oma ni original undu ngayo kunena nundu ni wobe pamudhe unena anako tumekuwa slaves ngombo siya matanuka mama utavanya mando nichoke tutalea kwele luka kumundu weka landi ametanuka ndeto na kuwa kwa kila na weka hata na bado na yuwi mundu muima noko kweka hata nokweka eze mabinda mwe nonyesa asiya mwekundo kumwekundo ngalisia kuya kwasa aitanukia mwana liu naona naelewa ni mundu kwenda kuimithia kana keane labda nikenda kama ne kupwe ya leu mumo lakini tuisiana ingine no sisi si watoto tena na kuomba katika jina la Yesu dakika hata isipite 30 ya kusoma neno la Mungu wela kwezosya Biblia wisome ende osome ndeto okilo osome umundi auke na usungi wazi umundi kijambo sisi ya TV wazi tasu sana nundo customer ina mbauka eka nambo somanga oika ikata abinda suwe kalande wasya ena noa ena dhambia mumba ena vuangua yunetele kuwa lunch na tuisaa ina lunch huwa saa 6
before kwa TV kana radio na withi kwa neno Ūsomaa FM na withi ne kwa chao FM withi ne station ya Biblia wewe leo kuyosia usome o sabuli o umwe wo kanike anakumi mamende tunabeba mdhuri kendazo kumendeni wadai wako. Praise the Lord. Ni mwadhime sio lo somea wa no lawe isomea ende tuwende tusome verse 3 mwamba tusome verse 3 mwamba all of us want to tuambe tu mwamba ni ende mwevo atuisome yende ni mwadhime aye Ūvuanyo kilungu cha katatu kilungu chambe verse 3 mwevo analame na kizungu tisawa musome kwa Ndeto ningwe tiwende tuambe tu mwamba ni mwadhime ola Ūsomaa na ala meiwa Ndeto sia Wathani weba na kusuvya maondo ala mandikitwe weba ro nundu evinda ni chao ni dhenge anase evinda ni dhila tutensini ndi nondo na yuno wiki hata no wenoke. Hallelujah. Nendo ndo wa mwiso na kusundu kudutu connect mono kelelo kinene cha Yohana athandika Ndeto hii nikenda kutonya kana ngaiya saa na mwana onthe no amwe ni mathengianie sawa indi onthe ni undu umwe nthini wa vina nthini wa utheu nthini wa utaio nicho gitumi unune na thacia Ūvuanyo o ni wa Yesu Kristo na no ngai watunengie Ūvuanyo weba usu na thacia verse 2 ula ukusie Ndeto ya ngai na thacia bado ukusi no wao no wa Yesu Kristo. Of course ibinda thi paina mathina maingi mando mokilite na makambio kaya kana Yesu Kristo kumukaya Yesu Kristo kana ni ngai kumukaya mathacia kana ndauka na thilathoneka no ibeba asindusike bagokanyo na alandika obo andika nundu wandu mamuthembosu mumukaya Yesu Kristo omonde ukuito tithi na mwingi. Amen. Tithi na mwingi Mungu mudhangasia matuko alama iboze yobo tunengete tuthe tuna uombi tukisoma ibuku thitha Ūvuanyo ni yasa njisi yoba etwenenga kuthisoma nginya indi pena sindofani ibuku ni thi na yoba nanenge oino mani kumubikia ona hali ikiwa tu ikiwa hivyo tukasele angawe tukabetuke ni mosio alama ibuku ni thitha Ūvuanyo tuthi na thongi nya thithele anisi asono matuko mengi we etose bakubeta miaka ile ngindo tweka nesa that is ever ni oba ni uko ndani kwa Yehova tuamini pamoja. Tunakushukuru Mungu mwaminifu kwa ajili ya neno lako njema, tukiomba Mungu endelee kutufunulia mapenzi yako kupitia neno hili ambalo tumesoma leo. Umenena kuhusu wakati kwako Bwana hauhisi wakati ukipita. Kwa hivyo ni sawa na kusema mwanzo na mwisho Mungu iko mbele yako mara moja tu. Shida ya wakati ni sisi. Maana kila mmoja wetu Bwana wa mbinguni anafaa kujipanga badala ya kungoja Yesu Kristo aje. Kila mmoja awe akiwaza kuhusu yeye mwenyewe. Kama wakati huu akiaga atasimamaje mbele yako. Na kuomba ewe mwaminifu Mungu wa ajabu utupatie kuishi maisha yetu kwa kujitoa. Kila dakika ni kama yetu ya mwisho. Ili tukifika mbele yako Bwana wa mbinguni tuwe tunahesabu ya mema yote na kazi yote na kujitoa kwetu kwote. Tupatiwe thawabu kulingana na bidii yetu. Naomba basi watu wako wabarikiwe katika ndoa zao, wabarikiwe katika hali yao pamoja na majirani, katika jamii hii yote ya Mukalala, hata pia katika kanisa lako. Imetupasa tujitoe kila mtu kwa nafasi umetupatia. Pia twaomba ili neno lako tujifunze kuifuata, hata kuisoma. Umetufunza kusoma neno lako. Watu wengi Bwana wamejifanya watumwa wa masomo yaliyosomwa na wengine. Watu wakachukua neno wakalifikiria, sasa wanatupatia hilo neno na tukajifanya watumwa kwao. Neno lako hatulisomi ingawa tuko nalo, lakini tutakaa chini tusikie wengine wakitusomesha.
ilhali umetuita kila mmoja wetu alisikie neno lako. Mungu, tunakuomba bidii katika jambo hili. Tujisomee ili Roho Mtakatifu afanye kazi ndani yetu, kwa maana tumesomewa neno. Hata kama kutakuja tafsiri kulingana na vile nasi pia tumesoma, tafsiri hii ituongezee ufahamu kati ya mambo yale umetufunza, ewe Roho Mtakatifu. Na mwishowe Mungu, tunakubali kuwa Yesu ni mwana wako, tena ni Mungu kwetu, na ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Twakushukuru ulijitoa mwenyewe ukajifanya kwetu kama Yesu, na umekaa ndani ya mioyo yetu kupitia Roho wako Mtakatifu ambaye pia ni Mungu. Twashukuru kwa kuwa umeandamana na sisi katika hatua zote za maisha yetu duniani hii. Jitukuze kuendelea na mbele, ewe Bwana, katika kitabu hiki cha Ufunuo. Wewe ni Bwana na wewe ni Mungu mkuu, hakuna aliye kama wewe. Ubarikiwe milele, tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Thank you very much.